Tolabina, na dango mesake bode au dorobuni narewa nanzi wasu koruto nanzi au ambaki rosangabu au asustu ngamai nongkorni wasu mai koruto nanzi wa primary school mai au sengan indong gito raka ndong gito sokatunga bena koruto primary school sokatunga ochli secondary school SSKMC Sangam College nanti jale gitu sokatu lelewan itu na under 16 ni Sangam College kita gitu walai mai asaswa na kota mai lutoka nanji kita lusi saya sening gitu rak sarbaleu ochinga nunggu form 7 awa to boleh tu na chimni nanji anta 19 na sota na skip akap nunggu skip out singa wa kalau nggak tahu lewan itu na HPU High Performance Unit mani gym tu bena HPU wasata tu loman indona ambaki mani kadi besar mai lewan na under 20 nambak sauci na waita bina sota na World Cup oci ambaki ngo mani kalau nggak tahu mai lewan itu na development indro mata mentangan nikah na ngono sa out making analyst nimbi tu making na tangu nona kau marta kabaliu matawasen nama katu nakangau takabatu awa training apa kokoa warong ngabena na program taba ngarto salamena coach saba moratunga warong au kinta tal ni meka dibak na tangu nungling gitu na trial match na precision match sota ke Ibrahim bisa mai Australia mati talingan nunggula ke Australia nona kau marta kabaliu matani ling gitu tu na high level ni superak bibaya nona kau reda ndui saranga bena skipa au buli maikina sonaka nunggu malumu au buli maikina rabu ke wali berna sine place ngo sona skills sona techniques au buli da me bena kina nunggito angge toskineli ndanga nunggu basala berna rabengi to talenga ni taka ba kukua pambau tangani ona rawat tambata masulang ngabaliu kyo sala pat kena kalau sentona kan rendre we katumba bina katamba takaba enaya do pambau tang